بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثالث في سننه، وهي 5: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق، وأوجبهما في الغسل أبو حنيفة، ومسح داخل الأذنين، وتخليل شعر الرأس، وقيل فضيلة، وأوجبه الشافعي. يتي الله سبحانه وتعالى قد المون رطول سني رحند يتي ينتري وجول أن محمد صلى الله عليه وسلم أمون ليبين سب يرمين يجول صحابة بمن فوق وجولا إهورة كلا جوكو دينا كبجوكو نوكا يو الله جوكي ينكن دينا وتابنتنا إهورة مكة وجيتي تاين مكة كدي اللهم آمين. واللي فيرنو يلا يرمي نامو وفوتنا ندو دمبغال في لوتال لدنكو لوتتكم كالإسلام هرنا لوتال غول باينو لكا ما هينو توني يندينو يمودو ما بوسيرنو يمودو o yewtuno en no ton lotanɗe waɗɗiɗe o inni en ɗen ɗon haray ko lotanagol janaba on komo yiidi e ɓeygu muɗum e lotanagol fiilayru si sonnajo ƴiƴan makko ɗan taƴi e lotanagol ƴiƴan jibingol si tawi taƴi o wattuno ɗon wonde mo naati kal islam. o yewti en fi ko lotante hara ko sunna kon fuɗɗon lotanagol juma wi zahiriyan ko ɓe wi ɗum ko waɗɗi lotanagol idije ɗen ɗiɗi, lotanagol fi harminagol hajju ma harminagol umra, lotagol sino natude makka e lotugol fure. woɓɓe no inni no waɗɗi, woɓɓe no inni ko sunna, ko sifani en ɗum. o yewti en lotalen ton ko ɗen ko yiɗade, o addani en wonde farillaji ɗin fi lotagol longal ɗin. o inni en ɗin ko ɗi 5. fuɗɗorani en taw annuye on o yaltini on Abu Hanifa. o wi Abu Hanifa kañum no wi ɗum wona farilla, o wiɗen ko selli kon ko farilla. ɗon woni go'o e huɓintingol ɓandu ndun foppu ndiyan hara hay nokku alaka ɓuuɓali. ɗum ɗon woni 2 on. e yigugol ngol ɗum ɗon o wi ko kander madhab Imam Malik. o wi e yaccagol ngol si on tino anditi himo mari feere. o wi ɗum kan no lundi ko Abu Hanifa wi kon e Imamu Shafi'i. o wi e jartugol waare nden ɗum ko naadugol kolli ɗin ka nder waare yigga. o wi ɗon no hawrondir ko Imamu Shafi'i wi'i kon. o wi woɓɓe wi ɗum kadi ko sunna. o adduno en haa ɗo fayin ko fi ngol lootagol ko honno lootorte, ko mo senditi waɗi goɗɗum ko farillaji, goɗɗum ko sunnaji. o yewti en farillaji ɗin. farilla on ko be ɗum ɗon waɗe. si a waɗani ɗum ɗon haray a lootaki longal. o wi alfaslu thalithu, keerol tammongol fi sunanihi, sunnaji lootagol longal ngal. waya 5 ɗin ɗon ko sunnaji 5. sunna arano on ghaslu yadayni ko lootugol juɗɗen ɗiɗi qabla idkhalihima fil ina'i, ko adi naadugol ɗe ka nder miran hu. mana ko adi julbugol miran ndiyan ɗan wankinata ho sooɗo, tataw hara juuɗe on tigi ɗen no wondi e tuuninayndi ndiyan tawa ɗan ɗum ɗon waɗata ha ndiyan ɗan loote longal. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري من أين باتت يده.
fini e ɗoygol wota jiluton jungo muɗum ukka e nder miran ndiyam haatuma o soodi taw laabi tati sabu o anda ko on to jungo makko ngon waali dan on tigi sooɗo taw ɗon ko go'o wal madmadatu e wuyɓagol ngol ɗiɗi en yewtino ɓaawo woɓɓe wi ɗum ko farilla imam ahmad wal istinshaqu e sorkinagol ngol woni sunnaji tati wa awjabahuma fil ghusli abu hanifa ɗo faljira no woodi ko aw hanifa woni min windi ga kono ko abu hanifa ɗiɗo ɗiɗi abu hanifa kam wi no waɗɗi kalongal ko ɗi sunna ka salligi kono hiɗi waɗɗi kalongal wa mashu dakhilil udhunayni e lootugol e maskugol ko woni ka nder noppi kon nder on ko ɗum ga maskugol nder ga ɗum kadi ko sunna wa takhlilu sha'ri ra'si e jartugol leeɓi hoore nden sukundu hoore nden jartugol ngol ko waɗugo juɗɗen ka nder sukundu yigga bal ɗum no wona sunna ko farilla si tawi ndiyan ɗan hewtata ka guri hoore ka leeɓi ɗin fuɗi ɗon si on tigi yiggaali a woɓɓe aray sukundu no sayande nden no janɗi no tiiɗi tawi on tigi naɓaali kolli ɗi nder ton yiggi ndiyan ɗan hewtoyta ka sukundum fuɗi ɗon ka ƴiyal hoore ka guri hoore hara no waɗɗi waqila wi ama fadilatun ɗum ko ɓural tun wona sunna wa awjabahu shafii imamu shafii waɗɗini ɗum ɗum ɗon ɓuri selde larɗo men sallllahu alayhi wa sallam no nene men aicha o makiri noon simo lotade longal num o ƴettano ndiyan nan o hibba ka hoore o yigga hatta yara annahu kadi anqa ga aw kadi arwa ha o yi'a wonde sukundu ndun leeɓi ɗin fuu e guri hoore ngin ɗon ɗiti ma laaɓi yani foppu memi ndiyam on tuman noon so o hibba ndiyan ɗan e ko heddi kon e ɓanndu makko ɗum ɗo ko ka ɓattagol ka waɗɗagol ko ɗon ɓattori ɗum ɗo o yewti e sunnaji ɗin ka lootagol longal alfaslu rabi'u kerol naya ɓongol fi fadailihi fi ɓure lootagol longal andi kamɓe malikankoɓen ɓe sendiri hakkude sunna e ɓural sunna on ɓuri jogade doole e di ɓural ngal fayda luttuɓe ɓen kañum fo ɓe naɓiɗi goto ɓeni ko imma farilla ma ko sunna waya hamsum woɗinɗon kadi fayin ko ɗi joyi attasmiyatu ko innugol inde allah ka fuɗɗagol lootagol longal wiya bismillah ɗon go'o walgarfu ala ra'si thalathan e ñeɗugol hibba ka hoore laabi tati garf ko ñeɗirgol ni juuɗe ɗen imma ñeɗirgol juuɗe ɗen ma ñeɗirgol joni miran hu potiru ma koru ma ko watta wona noon hibba ka hoore laabi tati wa taqdimu alwudu'i e ardingol taw salligi on fuɗɗora taw salligagol nelaɗo meɗen sallah sallam no hadis on ardi no nene men aicha e nene men hafsa ka ko ummu salama mi yegiti ko hafsa ma ko ummu salama en tout cas sonnaɓen laaɗo ɗiɗo no filli aicha kan no tawa e maɓɓe fi salligagol ngol taw si fuɗɗo lootagol longal goɗɗo e maɓɓe filli wonde nelaɗo sallah sallam o salligo ton ha o gayna fiw ha o loota koyɗe ɗen noon so fuɗɗo lootade longal ngal goɗɗo e maɓɓe addi wonde o salligo ton ha lutta koyɗe ɗen o acca ɗon koyɗe ɗen ka lootagol longal o naɓidoya noon lootagol longal ngal e salligi on fi lootugol koyɗe ɗen ɗon ko on tigi waɗi o ella o ala walbada'atu bi isalati l adha qabla alwudu'i e fuɗɗorgol taw ittugol ka soɓe ɗen woni ɗon ko adi salligi on tawa si tawi on tigi on moyahi hurgo njano ma hurgo to sooko ma soɓe no moddi ka buse makko ma ka belenji makko ɗo e fuɗɗago salligi tawo
yo lotu ɗum yo ittu ɗum non taw yo lotu soɓe on ha laaɓa pos no haniri non taw ko yon tigi lotu ka soɓe ɗen woni ɗon yeeso e ɓaawo ha laaɓa poy so gayni ɗum si tawi batte soɓe on no yani ka o woni e salligade ɗon o saƴƴita koyɗe makko ɗen o pottito ɗon non o salligo ha salligi on timma on tumata ɗon o ñeɗa o hibba ndiyan ɗan ka hoore makko laabi tati o yigga on tumata ɗon o hibba ndiyan ɗan ka ɓandu makko ndu fuu so fuɗɗori ka sengo ñaamo ɗo o hibbiri ka sengo ñaamo ɗo o yiggi o naɓi ha ka koyɗe laabi tati o watti kadi ka sengo nano ɗo laabi tati haray no moƴƴi so o hibbu tun ndiyan ɗan e hoore makko ma o sori tawi ndiyan ɗan ko pompe ko ya uddu sora ɗan saaƴa e ma non o sori ɗan saaƴi e makko fof haray no yona o wi no jeeya e ɓura ɗen wal bada'atu e fuɗɗorgol bil aali ko woni sengo dow ko ɓuri towde kon fuɗɗora dow lootagol longa ngo fuɗɗora ka hoore harnayi o fuɗɗo joni ka balaje ɗo o ƴetta ɗo o loota ha o hewtoya ley on tumata o yilto o loota hoore nde yo ƴettir dow o cippo ley wal mayamin e fuɗɗorgol cengo cenɗe ñaame ɗen kadi yoni so looti hoore makko ɗen ka hoore fayde ala wigo sengo noon ma sengo ñaamo hoore nden yo hibbu tun ndiyan ɗan ka hoore o yigga laabi tati yon noon ɓanndu luttunu ɗum o ñeɗugol o hibbira ka sengo ñaamo ɗo o yigga ɗo ha o hewtoya ka teppere laabi tati so ara ka nano ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude woɓɓe goo no waɗi détail hoy mi yaali koye ɗon ka windi honɗum joni on tigi taw o loota hakkunde wuddu ndun e koppi ɗin no o looti soɓe ɗen ka woni ɗon so looti ɗum ɗon o gayni o salligi ka o gayni o hibbiniyan ka hoore o looti laabi tati joni so aroy lootugol telen ka ñaamoɗo o aray o ara ha ka wuddu ka o ɗama ndiyan ka hattunoɗon o loota ɗo ha ɗon laabi tati ɗo kadi ha ɗon laabi tati o fuɗɗoyo ka koppi o cippinoya ka koyngal ñaamal ɗon laabi tati ɗo laabi tati ɗon noon aslan sellata hayta sella ko o lootuno kon hakkunde wuddu ɗum e koppi ɗin wona e annuye lootagol longal o lootino ɗum ko annuye lootugol soɓe annuye lootugol soɓe e annuye longal no serti ko waɗi lootagol longal hay so on tigi alda e soɓe o lootu longal ngal ɗum na yiida yaada few ko ɗum waɗi be o rewtina ndiyan longal ngal fahin ka o lootirnoɗon fii soɓe ɗum ɗon woni ko selli kon fodde min no mi faamir noon de tayib o wi ko ɗum ɗo woni sunnaji woni yiɗaaɗi ɗin o wigol bisimillahi si fuɗɗo lootagol longal ngal haysi ko e nder hurgo on tino wawi wiide bisimillahi sa hurgo no laaɓi on tigi o ñeeɗa o hibba ndiyan ɗan ka hoore makko laabi tati o fuɗɗorata o salligi on ko adi salligi on taw o fuɗɗorata o ittugol soɓe ɗen si tawi soɓe ɗen no ka nokkeli ka soɓe ɗen yaltita ɗon ma no wuji ka ɓanndu makko yo fuɗɗor sengo dow ɓanndu makko no ko ɓuri towde kon dow o iwra dow ton o cippo yo fuɗɗor kadi ka sengo ñaamo ko tawata no mari ñaamo e nano ko ɗiɗo joyi o wi ko ɗiɗo woni ɓure lootagol longal wa makruhatuhu hamsun o wi kadi añaaɗi ɗin ka longal ko ɗi joyi ay o wi sunnaji ɗin ko ɗi joyi yiɗaaɗi ɗin ko ɗi joyi añaaɗi ɗin ko ɗi joyi o wi ɗin ɗon joyi e añaaɗi ɗin al iktharu min sabbil ma'i ko ɗuɗɗingol hibbugol ndiyan ɗan woɓɓe sino lootaade longal ay 20 bidorru yonataaɓe 20 bidorndu 20 litre yonataaɓe wocco wacca ɗum no wonde on tigi hebbina ndiyan ɗan hibbugol tawa noodi partiji goɗi ɓuuɓaali kanko yondino tun ɓay o hibbi ndiyan e hoore makko buyi ɗum ɗon gayni na ɗum no woni ko ɗaɓɓaako na bonnugol ndiyan ɗan ɗuɗɗingol hibbugol ndiyan ɗan hara haaju na haaju yani e mum ɗum no aña ɗaɗum ma ko no yon tigi hakin ɗin hibbugol ndiyan ɗan haysi ko e caangol ilowol o woni e salligade ma woni e lootaade wattankiisu fi amalihi
e weñugol golle lootagol longal ngal. Weñugol ngol ko iwrugol ley ƴawra ma iwra kanano yara ka ñaamu. Wa takraru ghasli aljasadi ida awaba, fillitagol lootugol ɓandu ɗum si tawi o hunnino ka lootande aranere ma ka lootande ɗimmere ma ka tammere. Wanno moƴƴi ka onti loota laabi tati. So onti looti laabi tati fof ɓuuɓi, ɓeydoygol ɗon kadi watta ɗon nayi, ɗon ɗon hino aña. Wal igtisalu fil khala'i, wo e lootagol nokku yeewuɗo. Khala ɗo no ari piiji ɗiɗi. Khala ka waɗa hurgo fi yani hurgo njano ka yahete. Khala ka burure ka yahete ɗon no waɗa ko ka burure kono ko ɗon ka ɓaawo hoggo ko ɗon yahete fi hurgo njano. Khala ko weddagol, ko yeewugol. Tukol wiyata yeewugo ene wiye weddagol. No anda ka neɗɗo huntata haaju ɗon ɗon hara himo weddi. Ɗo ko imma khala ko tañini ko faani ɗon khala ka weddi ka burure ni tun hara wirdallo ala. Fi honnun aña lootagol ton. Ko taw hara goɗɗo no hoore leggal ma no e ley waapi no reeni on tigi. Wirdallo ala. Lootagol ɗon no aña fiita taw hara goɗɗo no reeni. Amma alkhala'ul mu'add, amma nokkure eɓɓande ɗon ko fii ka loote no waɗana hurgo ma no maha. Ɗon ko ɗon ɓuri moƴƴude lootagol, kono si tawi soɓe no ɗon yon tigi ittu soɓe on taw haa o gari noon so fuɗɗo lootagol. Faandi ɗo tañini ko faandi e khala on ɗo koye burure ka tawata wirdal no fayda ala. Wiita no miinir noon to taw hara gite no reeni on tigi o anda. Wal kalamu e wowlugol e yewtugol bi gayri dhikrillahi ko alda jantagol inde Allah harno lootade ɓorto wona e wowlugol. Si fewno ka neɗɗo ɓortiɗon haa o laaɓi ɗon foti ɗon fayda hay jantagol inde Allah sina ko ari kon won sontino yidude e ɓeygu muɗum ma wana wigol ɗon bisimillahi sino lootade longal ngal ma wi en haysi ko salligi on tino ɓorti haa laaɓi jonno mo faala salligade so ɓorno coñci ɗin non fof jantagol inde Allah na ella. Kono sina ɗum wongol wigo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar mo ɓorti haa laaɓi wona ko ɗaɓɓa. Yonti accu haa ɗon on ko mahallu sitre ko nokku surragol. Te malaikaɓe haray ɓe hippane on tigi gite fewno ka on tigi ɓortiɗon. Te ɓe winday kon tigi woni wowlude kon. Ɗum waɗi ɗon kamɓe ɗo fugahawen ɓe inni jantagol ɗon inde Allah haray hino aña wona place muɗum. Donc goonga sina beru ko ari kon e sunna ko bernu noon ti janto inde Allah sina ɗon yo jokku haa o gayna on haaju makko ɗon on tumata ɗum o jokka jantagol inde Allah. Kono no wiɗen ella ala ka hurgo on tigi wigol bisimillahi foti on tigi o salligoto foti on tigi lorto longa. Taban ala e fonde komi andi kon batte selluɗo wonde si a fuɗɗade lootagol longal ya wi bisimillahi wano ardi noon ka salligi e yewtino ka salligi hadisaji no ardi wo hadisaji tati. Imam Ahmadu kañum wi hay hunde ko selli e mum ala, kono Cheikh Albani no wi ton hadisu goɗɗo gohi mo moƴƴi. Kono so ƴetti o hadis kullu amrin dhi balin lam yubda bi dhikrillahi aw lam yubda bi bisimillahi fa huwa abtar fi kal hadis on imo lo'i e laawi goo
ari misikki laawi ɗiɗi ma laawi tati simi faayale ɓay ɗuuɗi karamo ko ɓen no wi haray no ko e ɓure laawi ɗi no ɗuuɗi no waawi wi'eede bisimillahi ka lootagol longal kono tentira wano tentiri noon ka salligi taban sonti ko salligi on attori o wi bisimillahi ka salligi ɗum ɗo yonimo ka longal inchallah wi wa sifatuhu sifa no longal lootorteno sifa mum on o wi an yabda'a bi gasli yadayhi ko yontiki fuɗɗorta lootugol juuɗe mum ɗen ɗi sooɗagol ngol summa yuzilu ma ala yadayhi min al adha o itta ko woni ka juuɗe makko ɗen e soɓe ma tuundi adha no fira tuundi no fira soɓe ani o sooɗo taw si tawi ɓay ɗe juuɗe tukulor wiyata ko kaɓirɗe yani juuɗe ɗen fayda woni ko ɓuri ɓandu nun ko ɓurata gollude ko ɗe juuɗe fayda hunde ko ñiddi o ko ñiddi ko jungo on tigi naɓata ko wuli o kadi taw ko jungo o waɗata o ndaara si tawi no jungo no yaha addu pele jungo yahata bañoña birdi almuhim ɗe juuɗe ko ɗe woni kurkaade ndum no heewi hara hiɗe wondi e soɓe ma hiɗe wondi e tuundi yo fuɗɗo taw sooɗagol taw untuɗe ka nder ndiyan taw yo sooɗo so gayni ɗum summa yagsil farjahu min aljanabati o loota noon farji makko on immorde e janaba on batte ko o yiɗuno e sonnajo makko on ko wuji kon o loota ɗum noon o itta o wi ko onno ngo fuɗɗorta o lootugol farji makko on li allah yamassahu ba'da alwudu'i ko fiwota o memo e farji makko on ɓaawa o salligike en andi en yewtino ma en yewtoya yeeso fi bonnoji salligiɗi ɗo jeeya e majji memugol farji mum on awra mum on jon noon ɓay so o salligi ko memi awra makko on salligi on bonayi aɗo taw o salligade yo lootu awra on ɓay ɓe o loota o hani lootugol awra on tentirisi ko janaba gasa haray no wuji toon batte maniyu sonnajo makko on e maniyu makko fof no jillondir ɗum fof no noronara ni yo lootu ɗum taw o itta o yaafoto de sifo ɗen ha laaɓa poy fiino no on tigi andira ko honno o hutorta o loota taw farji makko on ha laaɓa yeeso e ɓaawo ha laaɓa poy fugaalut buy ko wiyata ko ɓorde wuddu nun heɓi koppi ɗin fiwata ɓe jammutu ɗum ɗa yon tigi lootu ɗum ɗon ha o gayna so gayni ɗum summa yatawadda'u wudu'ahu lissalati refti o salligi makko julde nden no salligoranta julde nden non o salligo o soodiki ha o gayni o looti ka soɓe ɗen won ɗon ha o gayni tawi ko ɗon no ɗum o saƴƴiti ɗon nokkure nden ɗon ha laaɓi poy o joni probléme ala yen andi haray bonde solji no woodi ɗon yibbidiyan nan haray foppo yahi ɗum ɗon probléme ala o salligo no o salligoranta julde nden noon ko feeñi ɗon kon wudu'ahu lissala o lootoya koyɗe ɗen no hadisa aicha ardi noon o wi kono waya juusu no dagi an yuakhira nde o sakkintinnata o nennata gasla rijlayhi lootugol koyɗe makko ɗen ɗiɗi ila akhiri guslihi haa ka lannode longal makko no wiɗen noon ane hadis sonnajo nelaɗo goo wonde joni o salligoto haa o maska horne o maska noppi ɗin o hatta wana ɗon on tuma ɗon o fuɗɗo lootagol longal ngal koyɗe ɗen nde mo lootoya ɗe o anndi oɗo noon ko fii salligi on e longal ngal fof o woni wadde ɗum ala fuwa summa yukhallilu on tumati o jarta usula alsha'ri lasiliji leeɓi ɗin mana sinama usula sha'ri ko ka leeɓi ɗin fuɗi ɗon bindereji leeɓi ɗin kadi fuɗi ɗon ka guri o jarta en wi jartugol noon ko yo naɓu kolli ɗi nder ton o foso no o yigga
ويجري بيده جونغو ماكونغو كونون لا ودا ينوغوي ثم يفيض رفت وانكنا ثم يفيض وراء رأسه 3 غرفات وراء كونو عدد وراء رأسه 3 غرفات اصلا وراء ko fow hoore makko nden fow no wiye ora ɓoggol laalla ko sukunu makko ɗum fow ko fuɗi ka hoore kon ɓe mana joni hoore makko nden ko lutti kon ɗi joni o naɓi kolli ɗin o hibbi ndiyan taw ka hoore o naɓi kolli ɗin ka ƴiyal hoore ka guri hoore yiggi ton ko foto fotonnike joni woɓɓe sukunu ɗum no juuti no ari ga non no wawno ɓoggol ɗum ɗon kadi o hibba ndiyan e muɗum joni fi sukul ɗum no ari ha ko wana sonna ɓen woɓɓe cukulɗi no ari ha ka balaje ga no ari ha dane ɓen kan haray cukulɗi wonde no ari ha ka ɓaawo ga ɗum ɗon ko fop be o loota ɗum ɗon o hibba ndiyan e ɗum ɗon hibballe 3 wa tadghathu almar'atu sha'ra ra'siha almadfur sonnajo on daghs ko tappugol ni sonnajo on tappida e ndiyan leeɓi hoore makko nden si tawi ko morɗi mooraɗi hibba ndiyan ɗan ko tappa ha ɗan naata nder madfur aw madfur dafru ma dafru ko ɓuri lollude kon ko dafru dafira morgol si tawi sukol makko ɗum no moora no hallindira yo tappu ndiyan ɗan o hibba ɗan o tappa ɗan ha ɗan naata nder walaysa alayha hallu iqasiha fawakimo firtugol morɗi makko ɗin iqas ko morɗi khilafan lishafii no lutode imamu shafii e imam ahmadu kadi si tawi ko lootagol fi laaɓugol e fiilayeru ma laaɓugol ƴiiƴan jibingol ɓe wi kamɓe si tawi sonnajon o laaɓu e ƴiiƴan jibingol ma o laaɓu e ƴiiƴan fiilayru ɓay ɗum ɗon na sono watta ƴiiƴan fiilayru no fayda e nder lewru ɗum ko nde wootere ƴiiƴan jibingol ko fanɗi o ko fanɗi nder hitande nden ko nde wootere sinara reedu no bonuta hino heɓi on lebbina e lebbi 5 ɓe wi ɗo o sancay sukulu makko ndu amma janaba o sancata ɓay tawi ko yette so joni moodi makko haray ñaata ñande aray nayo moor haray ko yo ñande yo accu ɗon ka sanci ɗo so tawi woni fayda janaba on ñande on tigi heɓay haray ko honɗum o sancantan ko o moori ko wala kulli kono luttuɓe wi'i hay si tawi ko lootagol fi ƴiiƴan fiilayeru ko taƴi ma ƴiiƴan jibingol ko taƴi hay ɗum fawaki sonnajo on o sancugol morɗi makko ɗin ko woni o hibbay ndiyan ka morɗi o tappa ha o anda fop ɓuuɓi morɗi fof ɓuuɓi hewtoyi ƴiyal hoore ngal sukul ndun ka ndu fuɗi ɗon o andi ka sukul ndun fuɗɗi ɗon no waɗi buddoy tawa ɗum ɗon fof ɗonɗiti heewi ndiyam ɗum ara e lanni o wi summa yagsilu refti o loota sa'ira jasadihi ɓandu makko ndun fuu furu'un 5 waddi ɗo norma o furu'un 5 no foti no arda ka fuɗɗode bindol dow ga yani summa yagsilu sa'ira jasadihi nukta o loota ɓandu makko ndun fuu ay joni o looti o sooɗike ha o gayni o looti ka soɓe ɗen woni ɗon ha o gayni o looti hoore makko nden ha o gayni o hibba non ndiyan e ɓandu makko ɗum foop o wi ɗo non calɗi 5 no ɗo furu'un 5 calɗi 5 الفرع الأول وين الفروع الأول لا الفرع الأول فالجرنا فروع أنكو جمو الفرع الأول
saldu aranurundum yajibu no waddi e makko kanko lototoɗo longal ma lotantoɗo fiƴiƴan filayru muɗum no taƴi ma fiƴiƴan jibingol mum no taƴi lotanɗe ɗen fof woni ɗe farilla ɗen woni ɗe sunna ɗen no waddi an yatafaqqada nde o ƴewtoto almawadi'a nokkuli alkhafiya suuɗiɗi nokkuli suuɗiɗi ɗi nokkuli wirniɗi ɗin ka tawata ndiyan rewta e ɓaawo feƴƴara hewtaali o addani misal o wi ka tahtil uduni wano ley noppi ɗin ɓaawo ga wonde ndiyan no rewta hewre ga feƴƴa maako woɓɓe noppi ɗin ɗo haray no halli yo eto o wattanira e ɗin nokkuji moƴƴi wal ibtayni e lew ñarkiiji ɗin woɓɓe no low ñarkiiji lew ñarkiiji ɗin ɗo ɗiɗi ɗo kadi no suuɗi ndiyan no waawi rewrude o ga feƴƴa hara hewtaali ga wa usuli alfakhidayni e lasiliiji buse ɗen ka buse ɗen fuɗi ɗon ka buse ɗen ɓiƴodiri ɗon ma ka pergol ɓaawo ka dote ɓaawo ɗon fof ndiyan no waawi rewde dow ga hara naataali ka joolol feƴƴoya few o wi wa tahta rukbatayni e ley koppi ɗin ɗiɗi ɗon kadi wonde tentiriti mo jooɗi ndiyan ɗan no waawi rewde ɗon hara soraali ley ɓay ɓe inni alma'u yajri min haysun hadara ndiyan ɗan ka ɓuri newaade wo ko ɗon ɗan rewata ɗan feƴƴago e kanjam o wi wa umqi surrati e ko luggiti kon e wuddu woɓɓe gulli mum ɗin no luggiti no waɗi gayku ɗon kadi o wattana les nan ɗan rewa e dow tun ɗan feƴƴa wa gayri dhalika e ko wona ɗum ɗo en yewtino wonde wona sonna ɓen enɗi maɓɓe ɗin sa enɗi ɗin no waali woɓɓe enɗi no janɗi haray ɗi waali sonti townaali ɗi o sorni ley o waɗi ndiyan pelleti ndiyan ɗan rewa e dow ga feƴƴa hara ley enɗi ɗin andaali fes woɓɓe deeri ɗin no janɗi no waɗi kerƴi ɗon kadi si wonti wattanalla o naɓi ka nder hakkunde kerƴi no helti no waali ndiyan ɗam memata nder ton few woɓɓe no waɗi barmeji ɗin no selli no luggi no waɗi gayku ɗon kadi so wattanali no naɓi ton hondu o waɗi ndiyan ɗan o wicci nder ton ndiyan ɗan rewa e doga feƴƴa woɓɓe ɗo gaɓɓuɗen ɗo no ulfiti na o yiiɗon ɗo fof waɗi no ñudi ɗon no kadi so o yonnino tun ko hibbata ndiyan ɗan ga ɗan rewa hoore ga ɗan feƴƴa tawa hakkude ton ɗan hewtaali ko ɗum ɗo o faala en hollude ley teppe ɗen kadi ka o tippi ɗon wonde ndiyan ɗan no waawi rewde ka hawre teppere feƴƴa si o waɗaali ndiyan o hibbi o looti teppere nden ndiyan ɗan memata nder teppere nden woɓɓe kolli ɗin no siŋodiri no notodiri moƴƴi tentiri kolli koyɗe ɗin ɗon kadi so waɗaali hondu o waɗi ni ma o waɗi ndiyan ɗan o hibbiɗan nder ton ɗon kadi luttay ndiyan hara memaali woɓɓe codduli ɗin kadi no ulfiti no naatiti bimana mo be no andi hoore mum koy no andi nokkeeli ka tawata no suuɗi ndiyan ɗan diway ɗan feƴƴa siko fewndo peƴƴi no waawi ka peƴƴi ɗin woni to ndiyan ɗan rewa dow ga tun feƴƴa hara ɗan ɓuɓɓinaali guriingi sabu peƴƴi ɗin ka ɗon ko be yigge ko be on tigi yigga e woɓɓe hara no wuji nebban si onti no wuji nebban ɗan ka nebban ɗan wuji ɗan ɗon ko be o yigga sina ɗum ndiyan ɗan rewa e dow kono fayde hara guriingil lannaali muɓude ɗo ko o holli en ko wonde honnon tilototo longal ngal ɓanndu makko ɗum ndu foppu mayru ka luggitiwo ka ƴumiwo ka lonjiwo ka hentiwo ko foppu ɓuuɓay be ndiyan ɗan hewta fow na maskugol ko lootugol wi'a ɗo non kanko andi ko honno gerta ha ɗum ɗon laato ko tawata si jungo naɓaka ton hewtata be o naɓa jungo si tawi hayso jungo naɓaka si o hibbi ndiyan ɗan hewtay ɗon ɗon haray no yona mana no sella wano lootagol
longal e diidere so anni ka o gayni o mooɓi ke o wi ka nder diidere ton puyan o dembi ton seeɗa ɗon nokkel ka ulfiti ka ɗumanni fof ɗon ɗan hewtay kono si tawi joni ko peletum wonɗa ñeɗirde hibba e hoorema ko ɗo woni ko wooli ɗo ko yontigi watta ila muradu moƴƴuru no sella lootagol longal hara ko ndiyam wonɗan e saaƴude hoorema imma hara ko ndiyam wonɗan iwde ka asama joni ya iwde ka ngesa ma ya iwde ka golle ma a wonduno e longal ndiyam ɗan saaƴa gidi inna he alhamdulillah hare ane lootaki longal kono so Allah jaɓi si ɗan ɗo ari ɗo hare mi annike ɗo lootagol longal anniyoɗa ɗan saaƴa e ma ɗan loppina a foop loppoɗa ɓayno ndiyam gono ara hay nokku ala ko luttata e maɗa ka ndiyam ɗan hewtani si a annino ɗon hare woni lootagol longal kono noon a yejjitino wondeɗa wonde longal few ndiyam hewtike ma saaƴi ha ɗan helti tuinna enedela wonduno e longal koko lootiɗa ɗo no yonali e hunde bisena andiyaki innamal amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ko wano noon joni ya wonde e longal ya ƴaɓade ƴangal a yejjitino fi longal ngal yahande wote ɗum ɗon ɗan ƴangal ngal wiya paw wiya ka nder diidere wonson ɓena o yoolike mo wawi fubbade waɗa ɗum wisa ɗum ha lumboya ƴawoya ha gayna yaha ha muɗɗatunaen inirla wonduno e longal ɗum ɗon kadi konko lootiɗa ɗo yonali ke anniyaki idan ko ɗum o faala en wiide ɗo noon son wattino noon fondo yimɓe heewɓe looto longal tawa no woodi partiji go e ɓanndu maɓɓe ndu tawa ɓuuɓaali imma ndiyan ɗan no fanɗi ɓe annda ko ñeeñingol haa ndiyan ɗan on tino waawi looti tawi jooni ko technicien jo filootagol longal ndiyan seeɗa ni no yona kono noon ko be annda ko honno loototaa ɗan etoɗa ɗan ɓuɓɓina ɓanndu ɗum fof tayib o wi alfar'u thani far'u ɗimmo man intagada wudu'uhu asna'a guslihi a'ada alwudu'a mo salligi mum firti e nder lootagol mum longal ngal andi e wiino yo salligo o salligino ke haw gayni o fuɗɗike lootagol longal o looto ha e hakkunde tun hendu fuutomo ma hurgo tesowo ko yalta haray on ɗon salligi boni haray ko be o fillitoyo on salligiɗo simo faala remiroyde Allah on salligiɗon tawa wona wonde ma salliga gongol nden looto longal ko waaji kono si a faala on ɗon salligi mo salliginoɗa fewno ko lottoɗa longal ina faala juuliroyde mo a waɗiroyde mo dewal ngal gasta e ɓaawo salligi yon non ari ha e hakkunde salligi on boni on noon ko haray ko be fuɗɗitoɗa salligi on kono noon longal ngal kam bonali ɓeri ko lottoɗa kon a fiyataka a fillitoto o wi waktolifa hal yanwihi am la no yeddodira noon si o anniyoto on salligiɗon joni o inna awa joni ɓay o salligi am boni ɗo joni awa Allah mi annike joni miɗo ko lutti ɗo ko joni miɗo salligade ɗo ko ɓuri sellude ko gasirta noon tentini si tawi hari on tigi looti partiji goo ka salligi lotteno on andi longal ko salligi e ziyada koko salligi e ko ɓeydi e wore salligi pise kala teral lottenogal e salligi ngal lotte ka longal ko ardidirgol ngol serti joni si woni hari o looti hoore nden ga o gayni few o looti balaje ɗen ɗo e juɗɗen ɗo haa ko ley ga o yo parti ley ga ka o ɗumantono ko ɗon hendu fuutimo o andi so wi joni o anni ka ko lutti ɗo ko joni o salligi on haray joni salligi on o lootali yeeso ngon ga maskali hoore nden o lootali juɗɗen ɗon o gasta ɗon haray ko be o fili to salligi on e ba tuma o gayni lootagol longal ma o dartowano ɗon o yiltito o salligo ha o gayna noon o kontina longal makko ngal alfar'u thalithu sandu tammuru ndun yujzi'u alhaida
aljunuba ghuslun wahidun lilhaidi waljanabati no yona sonnajo fiiliɗo laaɓi konta mo wondi e janaba lootagol longal gootal fii fiilayeru ndun e fii janaba on no yonamo watanubu no lonto niyatul ghusli annuye lootagol longal ngal ɗum no lonto kadi anil wudu'i ga salligi li dukhuli sabu naatugo salligi on tahtahu e ley longal ngal bi khilafi l aksi no lutodi sawi ko o weñu o anniyi salligi o lootori longal ɗon hare longal ngal naata e nder salligi on ko waɗi longal ngal no yaaji ɓuri salligi on ko fanɗi kon no naata e nder ko janɗi kon kono ko janɗi kon naata e nder ko fanɗi kon ƴetten aran masala aran on ko masala ɗiɗi ɗo addi sonnajo imo wondi e longal mo wondi e janaba o heɓa longal o yiida e mawdi makko jemma o nawa ko si weeti ka hoore subaka o looto longal ka o immoto fi lootagol longal ɗon tun o tawa ƴiƴam yaltino e makko joni yalli o lotto longal kaa ko yo habbo hatuma o laaɓoy o ko ɓuri moƴƴude yo looto longal ngal foygitanomo joni haray ɗon piiji buhi mo waawi wadde mo wawi jantade inde Allah woɓɓe go inni himo waawi memude alqur'ana o fi kala mo wondi e ƴiƴam fiilayeru kono simo wonduno e janaba o memata feɗum on no fottana ɗi si tawi ko ɗin ɗon piiji himo waawi lotana sina ɗum mo waawi muññade acca ɗon haatuma o laaɓoy e ƴiƴam fiilayeru ndun so laaɓi ƴiƴam fiilayeru ndun himo hanno lotnade janaba on o lootaaki joni mo haani lootade kadi fi o laaɓi e ƴiƴam ɗam mo haani lootagol laawi ɗiɗi kono ɗo yo anniyo tun o anniyo janaba on ma o anniyo ɗi kanjiri ɗi non o lootoɗa nde wotel laawol gotol ɗi fof ɗi naatori ɗon no ari yeddodiral moolanangal hakkunde kamɓe karama koɓɓen si tawi joni kadi hara ɗon ɗo fof waɗi mo faala noon lootanade hajju feppodiri lootagol hajju o jilina ma mo faala yaade juma o wattora ɗon kadi lootanagol juma ni lootalle tati ɗe fof ɗe hawrodiri est ce que so jillidiri ɗon ara e bonata ka madhab haala ɗuɗu kana toon kono ko selli kon e foppuɗe naata ɗo yo anniyo tun farilla on taw so anni ke lootanagol sunna o yejjiti fi farilla on o lootike ɗum ɗon yonata so anni ke farilla on o yejjiti sunna on o lootike farilla on ɗum ɗon yonay so anni ke ɗi kanjiri ɗi non alhamdulillahi aray ko ɗon ɓuri timmude ɗon ko masala goɗɗo goo masala ɗin mo si tawi joni neɗɗo o ari lootagol longal o yejjita fi anniyagol fi salligi o ara tun o looto longal ngal mana joni o ara o loota sooɗo ha o gayna o loota soɓe ɗen ka yaltirta ɗon ha o gayna o anni o lootagol longal o looto longal ko ɗo yejjitino fi salligi o salligaki no julɗe salligorante no wiɗen non naane o gayna kono Allah waɗa o memari awra makko on ko bonnata salligi heɓali mo aske himo waawi juulirde ɗum ɗon ɓayɗo o looti longal kono o salligaki salligi noon no naati e nder longal kono ardidirgol ngol no serti simo loota allongal o naɓori ɗon salligi o lootay wonde e terego aadoɗe o lootaynoɗen si tawi no hara ko salligi tun o wonno e wadde ɗo karama ko ɓe ngari yeddodirgol kono Omar ibnu Khattabi radiallahu anhu o inni kanko o wi ɗum ɗon gayni ɗum ɗon ko o heɓi salligi e bonis salligi e ko ɓeydi o waawi juuliroyde on ɗum ɗon o wi
man lam tutahhiruhu aljanaba fala tahharahu Allah. O inni mo longal janaba laɓinali ta Allah laɓɓinmo mana fi salligi so wi ɗum kadi ko be o salligoyo aray kanko andi kone gerde. Woɓɓe inni ɓaytum o andi anoki salligi on ko be o salligoyo feere. Yani so juuliri ɗum ɗon no yona ko ɓuri moƴƴude yo fili to salligi on o yalta yeddodiral ngal. طيب الفرع الرابع طبعا ويندو بخلاف العكس ان فاميدون دو سينيدو ايمو وندنو اي جنابه سالغي ما كونو فيرتي o anniyo o yegita non fi janaba on few o anniyo salligi o salligo ha o gayna tun o andi to ya enede mo wonduno e janaba ɗo janaba on no heddi ka heddi ɗon de o salligi mo salligi ɗo si ndiyan no wodi ko lotora janaba o salligi ɗo juulirtamo goy janaba on iwali janaba on no heddi puisque salligi on no fanɗani couvrgol janaba on. Amma si ko janaba on o anni o yeggiti fi salligi o salligi ono natori nder ton janaba no couvre salligi on ko ɗon on masala wolɗen nane. طيب الفرع الرابع تقال أن مسالنا يبرون إذا اغتسل الجنابة والجمعة ففي ذلك صور سولوتك وأني كأولوت دي جنابة أون الجمعة ويدون نجوغي مباديجي. الأولى مبادي أرنين أن ينوي الجنابة ويتبعها الجمعة لا يجزيه عنهما اتفاقا. وي أنتي أني ينو جنابة وأني كنوني فريلا ekongol jumhur lo tana gol juma na farilla zahiri an ko ben wi ko farilla hanafi an ko be wi ko wajib o anni o janaba on o jokkintinna ɗon juma on o wi ɗum ɗon yonanaymo ɗiɗi ɗino ittifaga bi mana o anni o ɗiɗi ɗino kono o fuɗɗorata o janaba on Allah mi anni ke lotagol janaba yawena o ina de hande kadi ko juma ɗum kadi mi wattori ton o looti ke ɗon nde wotere longal gotal ɗum ɗon no yona o wi ittifagan wona ittifagan few ka madhab tigi no jogi ɗon konguɗi bus bal so wonami fawi ashab no wi haray ɗi fof ɗi boni pise o jilidiri sunna e farilla o hiɓɓidiri o waɗi ɗiɗi waɗande wotere ɗi naaɗi gasayɗi mo jilidiri sunna e farilla aray ɗi fof ɗi boni kono ngol ɗon kongol haykangol ko selli kon naam ɗi fof haray ɗi selli woɓɓe inni janaba on selli juma on sellali kay ɗum ɗa ko farilla ɗum ɗa ko sunna. الفرع الخامس mo ino ɗo suwar wa fihi suwar kono ko sura goto addi suraji goɗɗi go enen adden ɗi joni so anni ke juma on tun o yeggiti fi janaba on joni mo wonduno o yidno e ɓengu makko jemma yani ɓaawo subaka wonnon ko juma o ari lotanagol juma on o yeggiti mo wonde janaba few o looti juma o watti conci makko juma o fokkiti o enede ɗan wonduno e janaba mi yidno e ɓengu an ɗum ɗo mi lotanoki ɗum ɗo yonata ndin mbaadi no toon o addari ndin ɗon e mbaadi ɗimmir ndin ko o andiyano janaba on tun o yeggita hande ko juma o looto tun anta enede hande kadi ko juma est ce que o fillito toon ɗum ɗon no wawi yonde o anni yoɗi kanji ɗiɗino ɗum ɗon kan haray yoni alhamdulillah ko ɗiɗo mbaadiji tati woni toon. الفرع الخامس تقال الجواب أنقل تغتسل الذمية تحت المسلم من الحيض لحق الزوج وإن لم تكن لها نية وبتغتسل اللوتو الذمية ذميا كيجو دبو ذميا كيجو دون وني جلدو نجومبا دبو كريتينجو ما دبو جيف جو وني ذمية
ɓawi tahta muslimin mi mana ko e ley ɓoggol e ley dewgal gorko julɗo o lotto min al hayd fiilayeru si o fiilike o laaɓi o lototo fi on o lotanto li haqqi zawji ko sabu haqqi e modibbo on wa in lam takun laha niyatun haysi o mara annuye kefero annuye kefero e angal annuye no hota ter wa yujbiruha no doola mo azawju gorko on awi sayidu ma kohojo makko on alal husli e lotago min al hayde e fiilayru la min al janabati wona lotanagol janaba inda ibn al qasim ka ibn al qasim wa qala ashhab kañum wi'i la yujbiruha o doolatamo hay lotagol fiilayeru watta neɗɗo fondo moƴƴi joni neɗɗo yetti debbo kefeero mana debbo alyahudijo ma debbo annasarajo kamɓe ka dina maɓɓe lotanagol fiilayru ɗum ɓe ala ɗum ka ɓe ala ɗum few ngol lotagol ɗon ko julɓe ɓen mari kamɓe si ɓe waɗi coton e maɓɓe ɓe laaɓi ɓe yahi ɓe laɓɓinoyke lanni c'est fini ma lotogol ɓandu ɗum fof ɗum ala to joni noon gorko on ko julɗo debbo on ko chrétien jo ɓeygu makko yii ƴiiƴam fiilayeru laaɓi hino haɗa julɗo no haɗa yiidugol e ɓeygu muɗum o laaɓi e ƴiiƴam fiilayru ɗo e lootade oɗa dina mum kan no inni o nayo looto oɗa dina mum kan no inni o nayoyide ɓeygu makko lootaki wani complication ka ko ɗum ɓeeɗo inni ɓayi haray daganaki gorko julɗo on ka o yida e ɓeygu makko no laaɓi ƴiiƴam fiilayru o lootaki o wi'a yaw lootoɗa a anniɗa a anniyaki kono yaw lootoɗa loota ɓandu ma ɗum fof fi honɗum ɓe wimuli haqqi zawji fi honɗum sonnajo si o wondi e ƴiiƴam fiilayru si wonano piiji ɗin joni développement waɗiɗini joni cotonji no woodi haray ƴiiƴanɗam modda e makko modda e ka coñci modda e ka buse modda e ɗum ɗo e ɗum ɗo haray no nefini gorko on ka o yiida e makko e on alhaali ɗon fi ittangol gorko on ko nefini ɗon kon o laɓɓino ha tawa gorko on wawa yiidude e makko hara ɓernde mum nden no waali wina yawlotoɗa taw no menen mi lototako yawlotoɗa batteɗa jiiƴan ɗo looto ɗum ɗo menen mi wawata yiidude e maɗa e o alhaali ɗo ɓeyni ko li haqqi zawji o alani anndi e puisque yo kefere so juuliɗo joni o natali ka l'islam on anndi e ko anndi o juuliɗo ko nafata so hoori o natali ka l'islam o anni ke horugol on anndi e ɗon ko zéro so salligike o natali ka l'islam on anndi e salligi ɗon ko zéro idan ko oɗo debbo kadi so anni ke joni lotagol longal o natali ka l'islam on anndi e ɗon ko zéro o anndi on hay hunde kono gasi yo lootoyo tum fi honɗum fiyo ɓernde modi makko nden waalo o anda joni batte ƴiiƴannan iwi ɗum ɗo e ɗum ɗo iwi kadi joni alhamdulillahi ɓeygu makko lootike forme longal ko noon ɓe wi oɗo ashabu kañum wi'i o dolatamo few si oya jaɓi lootoyke awa so jaɓali yo teto yo yeeto mo tun joni ka ƴiiƴannan woni yaltirde ɗon kan looto ɗon nani ka o documente to e mum ɗon yo looto ɗon o lutti kon ɗum ɗa ko lootanagol diina kanko o hoolaki kan diina ɗum fi on ɗum fortitenmo buyno yaadi e ko ashabu wiiɗo ko e madahabuji luttuɗum ɓeyni noon o dolatake fe puisque kanko aslan wona o juulɗo kanko ngol lootagol ɗon ɗum o gomɗina ɗum o hoolaki ɗum ko lotto ɗon o anniyaki o hoolaki ko fus ko honɗum o doolete ko gorko on dakumitoto e makko ɗon ɗan ƴiiƴan ɗan ɗon ɗum ɗon yolotu kamɓe tigi ɗum ɗon kamɓe kadi ɓe loota ɗum ɓe itta o tum itti lanni fes o wiya ɓeyni jo
o yahay ka église iru an yaha ka juulirde ko fi ono wiyantamo joni a wayo loto la haqiqa o dowlatake yo loto few so an yani ke wari makko o lootike probléme ala si tawi noon ƴiiƴanan no wuji e makko nokkugo ka ɓanndu makko fi ittugo ƴiiƴan nan mbay ɗum ɗon no ñiddi ko no nefini ɗum ɗon ko be o itta kono yo looto wa lottoɗo longal diina ɗum ɗon ko ashabu wi ɗo kon ko goonga makko amma janaba ɗon kan o forsatake few ko waɗi longal janaba wona longal soɓe ko longal ma'na ko ɗum waɗi a fottata e goɗɗo tamo wonde janaba o luuɓe kono sonnajo wondude ƴiiƴan fiilayru wonde si tawi o renali ƴiiƴan nan sa fotte makko ton ƴiiƴan nan luuɓete ka ɗum ɗum ko ƴiiƴan soɓe ɗum sendi hakkude janaba on e lootagol longal ƴiiƴan fiilayru ndu ka janaba o forsatake few parce que aslan ɗum ɗon sellata e makko ko wiɗen kon si o lootike janaba ɗum o naatali kal islam ɗum ɗon no wawa si o lakkama o yahi o lootoyke o forsatake ɗum ɗon en torki Allah subhanahu wa ta'ala la faami en dina kam faamu selɗo arsiki en kadi golletirgol ko jaɓanen kon e golde kon o yaafa kon e faljude kon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin salam naam si tawi sonnajo waktu naati innen joni fana o wona o nenna juulugol fana ha wona 15h30 16h juulali fana tun ƴiiƴan yalta e makko si o laaɓoyi o yoɓay on fana ɓay possibilité arino yo juulu o jaɓali juulude o haami ha ƴiiƴan ari e makko ka o yoɓoyta karama koɓɓe no yeddodiri ɗon moƴƴi jumhur en no yaari wonde o yoɓay puisque ko welsinare makko woni ɓagto naati woni wa leere fayda leere ɗiɗi o juulaali noon o heɓi nganto ko ɓuri sellude kon o yoɓata on ɗon waktu fi on ɗum himo newnana nennugol waktu on haa ka lannode waktu suɓaaɗo on lannaali taw yani hal salatu fi awwali dukhuli waqtiha fardun yani almubadara alfawriya hal hiya wajiba la no moƴƴi noon nde Allah ndama ko honɗum ɓuri moƴƴude e dewe ɗen fof o inni ko juulugol waktu on ka arande makko kono na ko farli himo newnanano nennugol ɗon haa ka lannode waktu suɓaaɗo lannaali waktu suɓaaɗo fana lannataɗo e waktu alansara naatude ɓanon himo newnanano accugol haa ton ko e ko o newnana o waɗi nganto heɓimo ɗon waɗɗaaki mo yoɓugol kono no moƴƴi o juula num law wa billahi tawfiq wa jazakumullahu kulla khayran wa ahsanallahu ilaykum